kje si, Beker? Mal si mi nakrivljen. Sploh ne govorite, Miloš. Peti niz mi je centa, jaz sem bal eno tako diagonalo, sem se vrgel za žogco. Potem sem se pa nekaj pretegnil, saj me poznate, kakšna žval sem, ko gre za zmago. Miloš, zgleda mi nekaj poč. Ja. Pa ste bili kot fizioterapeuta? Seveda sem bil. Ni nič lažje? Je lažje, ampak denarnica je lažja za 50 evrov, to je lažje. 50 evrov? Ja. Ne moreš, da verjameš. Sami šarlatani, daj da ja to pogledam. A ste prepričani? Ja, Miloš, a ste prepričani? Seveda sem prepričan. Ja, kaj? Mojemu svaku se je to zgodilo isto. Dobro, njega ni stisnilo na tenisu, ampak v restauraciji. Ko te je žličko pobrati, što mu je na telefon padla. Ajde, stani tu. Ja, res ne vem, a bi. Stisni. Stisni. Pa po simetrali je šlo. Ovako. Daj roke. Kje boli? Tle, zadnji tle. Ovde. Tu? Daj malo. Miloš, ne vem, no. Momir, a vi meni ne zaupate? Nekaj, ne vem. Če ste onim bleferima pustili za 50 evrov, lahko še jaz probam za 20, ajde. Skok? Hecam se, ajde za 15. Daj. Kaj? In zdaj? Tako. Zdaj bo za sekundo zabolelo. A boli? Nekaj je počel. Meni, ni tebi. To pa je. Pa Miloš, vi ste pravi vrač. Počutim se kao nov, zdaj pa grem. Pok! Hvala, Miloš, čau. Mojmir, 15 evrov. Evo, 20 v redu je. Čau.